duwene ngangkat ring sira ning taksu sesolahan pecalon orang duwene tidak ngaturang suksu mening manah sakemon aksama yang pisan menawi teu male bos-bos wenten iwang ring sira ning atur prilaksanaan titiang mabah ring sira ning pemargi wira cerita satwa kesatwa yang ring sependekan kesukseman calon arang ledang pisan ngampurayang riandukan titiang namet eklintang wimuda ngiring driki raga sareng-sareng melajah ngangge mangda sampun ngiraga gangsaran tindak kirangan wiweke mapan ring sira ning pemargi puniki mangda presida iraga neleb ngering sira ning pemargi sangyang agama niki mewasta sesolahan calon arang utawi pecalonarangan solah ing aran yang tingkah ngaran yang laksana pang medasar nglaksana iraga medasar untuk sane patut mangda sampuneng sangkanang solah iraga ngarianang soleh yen subuh soleh sampun pastike wisya kedados nyane arbat atukar pastike iraga nemu ring sira ning ale bencana. Nah ratu idane sedang sami ampurayang mangda sampun titiang ngewikan ring sira ning atnyana naging tasik ring sira ning segara napi keh punika calon arang napi keh kesukseman calon arang punika mangda sampun ngeraga surya siu ngraoseng nak mula keto sing dadi kene ten dados asa punika mangda sampun nang asa punika maka sami yen sampun iraga nelabeng ring sira ning pemargian sangyang agama iraga magama Hindu di Bali magama simul pinaka penegas negas ngering sira ning pemargi iraga nak ngudene kal kija kal dadoseng napi boya je agama Hindu utawi taksu calon arang punika sebuah ajang kontestasi nyapo kadi aku mesebeng paling dua ge mesebeng paling rireh jek ngigal rangda paling teguh mangda sampuna sapunika kedados nyane watang jak mesebang paling sakti boya jasa punika niki wantah media refleksi cerminan lawat sesuluh hidup mangda presida iraga neleb ngering sira ning daging sangyang agama simul ring sira ning pemargi pura simul canang simul gamelan simul sesolahan simul watangan simul maka sami simul sekemon simul punika maka sami meduwe arti boya je sebuah simul sanenentan meduwe arti pura pur benteng re kekuatan genah iraga mesikian kayun mangda presida iraga meduwe kekuatan ring sira ning skala kalawan skala sira nika wantah duwe nida sangyang sangkan paraning numadi bakten iraga nunggal ring linggih Hida Batara mapan ide palagian wiapi wiopako nirwikara ide Batara Tuhan yang menciptakan dijo kaden genah linggih Hida Batara iraga tenuning sangkaneng murka iraga dados damu Hida Batara wenten istilahnya Tuhan yang diciptakan dalam bentuk media simul wenten pura wenten pratima wenten arca pratima arca utawi barong sanes sampun melewati proses sakralisasi nika kabaos pingit yening sampun ngeraoseng barong utawi rangda nika dualitas yang berbeda kebaos ruwo bineda kesayiwaktanyane dua hal yang berbeda namun satu. Nah mangkin mapan iraga hidup ring merca pada munikit dan lepas kapening ruwo bineda jele kalawaning melah iwang kalawaning patut di calon arang iraga melajah ninga hang tutur cian ane melah cian sanenentan patut nika ketelaban mangda presida iraga uning ring sira ning pemargi oh ye nak melajah nglia asa puniki ye nak melajah kedarman asa puniki kedados nyane ring tutur calon arang punika iraga ngeresep ring sira ning pemargi mapan kebaos calon arang calon nika bakal arang nika abu iraga jak makajang kal mulih kijo kesunio kal mati jak unyangan niki calon arang melajah iraga dados calon arang jak makajang mapan iraga kal mati kengken carane di hidup melajah mati di mati pangsing pekeling nih raga pangsing liu nak sebat ulian sangkan pola agat ya mati ulian ya belar di gumi pantan nasa punika di hidup raga melajah mati kengken carane di hidup melajah mati Nala bengering sira ning pemargian sangyang agama sangkane ngade saneka bos terima kasih demen raga nrimo barang anak demen mekidiang yen iraga demen mekidiang ngideh kene Hida Batara napi sane sampun presida atur raga kene Hida Batara sangkaneng pangten kesinenggo nyakupang tangan ngaturang sembah pangobakti ngalih bati mangda sampun sapunika ngiring mangkin telebeng ring sira ning pemargi
calon narang punika wantah media seni pertunjukan mapan seni mulai ni orang sironeng taksu mulai ni orang sironeng ayu yang sebuah ayu jegek luwung mekedek mekenyam selulung sebayan take paras paros saat penayo landoh ampun jagat duene elengan napi mawena na odah-odah ngarianang topeng, wayang, popremonan, calon narang, udawi triosiane, mapan ni raga ngekoh melajah, ngekoh ngebeteng sastra, riki raga melajah ni sironeng daging-daging sang agama, oh yen nak nyalon narang asapuniki, yen popremonan, yen topeng sidakaryo, yen wayang asapuniki kesuksemane, dikei raga mirang yang tutur, pang presiden angin bekal hidup. Nah mungkin ritat kalau calon narang wenten yang sironeng ugar-ugar siku sepat kangkat mangda sampun ngeraga gangsaran tindak kirangan wiweke ring sironeng pemargi calon narang kangkat nika wenang iraga nginut ngering sironeng pemargi pakem nyane mangda sampun ngeraga ketibo sot-sot tunggu pedarawo mapan ring calon narang punika wenten bawa sengruwo binedo jele kalawan yang melah darmo kata-kata kening liya darmo sifat melah liya sifat ugek elengan yen ing raos nginik pemargi liak punika wanta linggih ing aksara sekemon keni imas koso kata baso liak kedadosnya ne liak lengo ing aksara kijo ngidang raos nika wanta nika raos manusa ning adanan mangken yen boseng liak linggih ing aksara wenten dasa bayu dasa guna dasa aksara keringkes menanding panca tri dwi aksara ang kalawan ing ketunggalang nika ngadageng ngering sironeng ongkara sungsang ritat kalau iraga ngidup ngering sironeng sastra pengliakan kewandan yen sang saposira je medue manah iri hati matsarya dengki wikrodo tur setiosnyane nika kebos leak mapan nika sifat nyen je demen ngelah gawe corah demen mopisuna nyatuang anak nika kesayuak tanyane lia elengan gedegen basange lia ampun nika yang deman nyatuang pisago lia ampun nika napi malih iri bas lewat nika ke bos lia elengan mapan mangkin yen ning raga maos ring calon narang dan lepas ka pening ruwa binedo darmo katek ning lia nah ritat kalau calon narang puniki keangkat wenten ring sironeng ugar-ugar siku sepat mapan niki ke bos calon narang jangkep calon narang bisa diartikan sebagai sebuah nama tokoh wenten nih calon narang wenten walu nateng dirah calon narang bisa diartikan sebagai sebuah seni pertunjukan niki drama tari calon narang bisa diartikan sebagai sebuah nama ilmu kedikjayan wenten niscaya lingga nircaya lingga niki ke bos drama tari calon narang tujuannya calon narang wantah ngerwak ring sironeng buana alit kelawan ing buana agung luweh ring sironeng pemargi calon narang punika tan pena sat waluyo mecaru meresigana caru resigana dalam tatanan media simul upakara Banten tujuannya nyomio butolan kala pangdadi ya dewo dalam bentuk tatanan upakara Banten batang ontan yang sebentan aja makajang bahwa iraga berat hidup di bumi harus iraga melajah introspeksi diri yang sampun iraga ngerti yang sironeng resigana dalam tatanan upakara Banten tujuan yang ngeruak nyomyo calon narang dalam sebuah seni pertunjukan taler patah kesuksemane tujuan yang ngeruak nyomyo buana alit kelawan yang buana agung buana alit cien raga dingah ngeresepeng pebaleh tutur satwa calon narang betul kengken kat kejumah apa mulai di subane mulai oh ternyata raga lebihan iri kan pisaga berarti raga liak berarti raga nih calon narang elengan yang sampun ruak ring sironeng buana alit wau ruak ring sironeng buana agung ida betaro tedon napak pertiwi nyomyo ngeruak ring sironeng pemargin jagat uene mangda presida kesomyo sangkane ngritat kala iraga medue ring sironeng unen barong utawi rangda wenang wajib hukumne raga ngangkat ring sironeng calon narang napi mawenan yen ing pratimo arca ada ngatur wali yen ing barong cara rangda sat waluyo cara motor mobil yang ngelah mobil yang sing tegak nika ke bawah mobilan elengan yang ngelah rangdotan solahan nika wantana rangdoan elengan tolong dipilah dan dipisah cien sane ke bawah pratimo arca utawi barong utawi rangdo elengan yening pratimo arca suwun tegan ya yening barong wenang solahen yentan kentan nika dan ke bawah barong utawi rangde nika wantah ke bos barongan kewantan wenten ugar-ugar siku sepat mangda sapun ning ngaraga
sangkan gangsaran tindak kirang nuweko iraga nyolahan nadoni de Bataro wenten aci upakara sane wenang patut kesungkemin. Mangkin semeton didang sane kawenreng ajang mangkin sampun presida silih sinunggil kramo riki kadadosnya ne watangan hidup dalam konsep dikse melepaskan male papo klese ring sironeng anganipun niki satwaluyo ring sironeng pemargi nida yang betari durga yening iraga ngalih hidup kesayu waktanya nih iraga pang melajah mati lepas lebur ring sironeng pemargi mapan iraga ngelepas ring sironeng sifat aham karo emosi ring sironeng angan iraga wandang iraga melajah malu sirap melajah iraga mati niki konsep dikse pelepasan yening dikse dalam tatanan kesulingian nika wantah peningkatan status sangkaan yang uling pemangku pangidang dadi bawati pangidang dados sulingge dikse dalam tatanan pecolonarang nika uling jelemo pangidang dados manusia uling manusia pangidang dados subutro melajah menjadi manusia yang lebih baik pidan latne mereka janilan mata kitaki mentangi ragane pangidang menjadi lebih baik krauh ngeraga jemak keresa ancu awae keris nika simul lanyip tumpok lanep lanying jemak kereseng tebak awae cene tebak sifat ego nih ada di awae do di subaneng suwut keraung jemak keres bermani ngedek tangka menjalan cang paling sakti ampura sira senengangkan paling teguh di gumi tiang dot nawang mungkin sebatas teguh ragoe idi ajang ide Batara nak sing ada teguh di gumi ampura yang rangdo sing ada teguh di gumi rangdo ngelarang sirane penguke kemawenten elengan ya nado nak ngeroseng rangdo wantah rangdo barong sepa duen ring sironeng kerambet nika wantah ring sironeng gegelarang pengiwan ane sakti ring sironeng rangdo nika wantah kekerab elengan sing ado rangdo teguh di gumi mapan nika simul elengan ya nado nak ngorang rangdo ni teguh halo nyemak gaya oren menjab coba rangdo nika yang sing tembus kesehat kuping tiangan ampuraya mapan ide Bataro nak sing dadi ajak majawero elengan yening sampun nih udah ngerti Tuhan yang menciptakan maka samiring jagat puniki tanado nih langgeng ring gumi elengan mapan pangton nih raga terkontaminasi akeh ampun rangdoi tembus mangkin akeh wantangan sengkalo akeh pupatene sengkalo napi mawenan mapan kontestasi diri yang terjadi elengan ampuraya niki rangdo sebuah media simbol yang kita wujudkan dalam bentuk media sirosane ada ke punapi undagi ngada ke dugas ngepah kayu duaso alo ayuning duaso punapi undagi makarya punapi pikarsan trimanggalo pesaksi kengken kenah masyarakat ang wiseso na pidarmo kengken pasupati wiseso na pidarmo yeneng darmo sugro pukulun dewa orang luwih liak pancono liak menegeni jemak kreseng kengken ke walau yen ngerawaseng sugro pukulun ratu ayu menik mas begetel ratu ayu sapu jagat yen jemak ya kresengnya hujan ya pasti ke tergantung siro sening linggih sane ada kok ritat kaleng ada ke sironeng pelawat puniki niki simul sekemon yen dot iraga ngererah ring sironeng kewisesan punapi sangkaneng wenten tradisi ngerehang utawi ima suci peningkatan status uling SD pangdadi SMP pangdadi ya profesor reh rehang rangdo puniki pang mendapatkan peningkatan status sekemon yen subuh menek statusne contoh di tiang mobil Mercy ane nyopir subuh sing bisa nyopir mobil Mercy yenten niki metabrak mobil pasti kesalahan ada pada sopir sangkane ngudiang rangdoi tembus ngudiang barong sengkalo niki kekeliruan terjadi pada pekudan raga idoe boyo jadi debat aratan ledang dan sidi ring sironeng pemargi niki perlu ring sironeng pemahaman mangda sampunen gangsaran tindak kirangan weke mangkin yeneng mau sing dek celonarang napi mawenan adi ngabo bangke ke puro niki lengan niki wantah bangkean boyo je bangke ring sironeng pemargi kewale rengan bangke ngudiang ngerago ge nak bali sing ngabo bangke ke puro ampuro yen agama lian abo ke masjid abo sembahyang ngudiang dados yen irageun nalabar ring sironeng pemargi nalam ring sironeng pemargi sangkan para neng numadi sing ada letas yang ada sebat di gumi mapan maka sami mulih ke ida ngudiang ngeraga sebal ngudiang ngeraga sebat niki wantah bangkean niki wantah simbol cina baktin ragane ring linggih ide Batara nah mangkin semeton ditiang sane kenderan sane demen nyapo kadiaku ampurayang pisan sane demen nyabuk ne demen ngalih pekakas ke sisi ngiring mangkin cina yang baktin ragawe
sane merasa tebal anggo ring sironeng pemargi ampurayang duen kenran niki luweh tanpa tanding utama pisan ide peragian widi ide peragian sweco ide peragian cinging dosa niraga mu dua paro ken linggih hidup batar ring kenran ring widangan dikit napi mawenan yening sampun niraga mu dua manah mu dua paro ring linggih hidup batar ring kenran ampurayang sampun pasti ke iraga kal nemu ane madan bayo bencana nah mungkin semeton didang sana kementerian ngajeng ampurayang yening sampun niraga ngerti ring siunaning kesukseman ring siunaning pemargi sana kangkat makin ngiring calon narang napi mawenan kawentanyane asa puniki niki wira cerita satu ke satu yang mangda sampun didang akeh matur ring siunaning pemargi mangkin wenten watangan wenten segahan pengundangan dalar wenten ring siunaning pemargi kangkat ngudiang ngundang perlu wiraga ngundang ngatak ring siunaning lu nesti nerang jano yening raoseng perlu boyo jasa punika sakemon wajib hukumnya patah cara barongan ngudiang harus igel karena wajib mantan ketan barong-barongan wastane nah mangkin yening sampun calon narang kangkat punabi wenang iraga ngatak seluruh sana dengan lu nesti nerang jano elengan dadi banisan ngundang sana dengan lu nesti nerang jano wapan liak punika duen linggih deyang batari durga ampura ide saya ngaji Saraswati medue iraga wiweka wenten kekalih ruwa binedo niki jele kalawaning melah iraga ngatak sana dengan lu nesti nerang jano elengan ane ngelarang ring sironeng aji pengugegan elengan boyo aja raga natak ring sironeng linggih yang bateri durga elengan mapan iraga ngatak ring sironeng sang sapesirejo manusani de betaro sane ngelarang sironeng lepas kapeneng suwo darmo lan suwo ginaneng sangyang aji Saraswati ugik pejalane setata memirat dana rawang meriki oren jab yang cara satwa kasar bandit yang matur lihat majab ne ada watangan ne ada makanan amah jab yang ia saja percaya ikhlas rahayu ya ragane yang tan kentan ragane akan menanggung risiko sendiri sekemon sahana dengan loh nesti nerangjana sane kaunang sane kadak boyo aja sangkaneng nenua ring sironeng watang dua ne ke walau untuk masyarakat kenderan ditiang mau puniuna satur ring duan dalam kenderan sang sapo sirajo banyak ide bataro sane madua paro dan subakti ring linggih ide bataro ring kenderan unang sana dengan lu nesti nerang jano natak ngamah kasar banti dang matur ampura ring sironeng panyak dua dek mapan tan setinut ring sironeng suwodarmo ampura yang pisan hiring yantan nirago nindihing ring sironeng kumargin duan linggih ide dalam ring kenderan sang sapo siro malih semeton sedang sami ampura yang ring sironeng pemargi ngatak ring sironeng lu nesti nerang jano ampura yang pisan wentan rawaseng ring sironeng beli melajak keturunan ulian sangkaneng lungsur minakadi penugrahan ide betara mangkin semeton di ring kenderan elengan pisan sang sapesira jeung ngelareng sironeng ritat kala taksu kangkat wenten ugeg ring sironeng pemargi kepanggih wenten ring sironeng aneluh nesti nerang jano saning urugado ring sironeng pemargi kangkat elengan sampuneng jejah pitung keturunan jaga pacang kebasmo mati salah pati ulah pati doi raga takut ngetodong ayah ritat kala taksu kemargiang mapan raga mesrah ring sironeng linggih de batara sedurung ditiang pengutat ngatur ring semeton serang sami ring keneran ampura yang pisan mangda sampun ngiraga ngeraoseng mula ketu tradisi boleh kita lanjutkan kita wariskan ketika tradisi bisa mengikuti perkembangan zaman sekemon yang tradisi punika sudah tidak bisa mengikuti perkembangan zaman tradisi nika unang patut dirombak direnovasi mangda presida yang mengikuti sebuah perkembangan zaman sangkanang sapunika mungkin semeton di tiang sane kawendan ring kenderan seluwer sana dengan lu anasti nerang jano sebeten tanah sedu orang langit sabtu petala muang sabtu loko ngelaring sironeng aji pengugigan ngiring mungkin wenten watangan duwene wenten juru ayah gamal duwene wenten dane jan bangul duwene utawi paro pangarep dalam kenderan duwene dados pintonen di tiang ten ngerawas ngulian melajah meli keturunan kewalo dia ngaraosong ulian sangkaneng penugrahan betara ampura yang boyo jadi tiang jumbo ring sironeng pemargi ngatak ring sironeng penugrahan betara ke walau manusia sane ngemuliang penugrahan betara singsal ring sironeng pemargi elengan
ugek ring sironeng pemargi wenten pemargine singsal wenten ne cuah cauh wenten ne satwa ara wenten saneng surya siu sang sapo siraja elengan niki kabawas hukum sebab akibat bani ragane sirap konsekuensi kerja pasti akan ditanggung talar asa punika ring sironeng pemargin di tiang ampurayang semeton serang sami ngiring iraga melajah nganggo mangda sampun ning raga kesinenggo gang sarantina kirang weke yening sampun iraga dalapeng ring sironeng pemargin sayang gamo sampun pastike iraga ngembelih pemargi sane rahayu elengan pangten sangkaning iraga rerat ring sironeng pemargi calonarang puniki wantah sebuah warisan budaya sane wenang patut kesungkemin boyo je tidak ada bahasa sing dadi kene sing dadi ketu yening sampun kawentanya ne watangan yening sampun sumangem durus kangkat sangkaneng punika wenten istilahnya ne musyawarah mufakat yening sampun iraga sumangem jak makajang tan wenten betara jaga pacang yang kalian panjak ide betara sakemon medasar ngantuk desa dreste sastra dreste sima dreste duwene ampurayang pungutanya ne atur sebedana sedur lain analareng sana dengan lu mesti nerang jado seluar kanang penugaran betaro paweh penugaran dalam tolangkir tumedun marawan kang catus pato hana marawan kang setra kandemayu penugaran yang betari urga kang ginelar manusia ugek ke walai lengan pemargin duwene nusa penido ratu gede mas penjaling paweh penugaran ke walai lengan ugek kang ginelar yen subo ugek ngiring durusan watangan duwene dados silih senunggil pengarap dalam pengendaraan dados ampurayang titiang talar nindihing minakadi duwen linggih dalam kendaraan asiki ditang mebesan sarang Ratu Haji yening sampun sangka neng las caryo popoloseng titiang jaga pacangnya dia mobil pati sakemon yen ten sangka neng popolosen ten sangka neng las caryo titiang ten purun mapan titiang nenak nenten unding napi titiang meserah ring dalam kendaraan yen ragane las caryo yening ragane popolosen meserah ring dalam kendaraan titiang jaga pacangnya dia mobil pati yening nenten anpura titiang mau pamit suksema ring semedan makasami menawi dan iwang titiang lusur gampura ngiring sarang-sarang iraga ngajagang senilan budaya Bali diwene dumugi napi senekapki sida memargi antar ampura yang pisan Om Santi 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 Om